Dalmacija je prostor koji se vekovima razvijao pod snažnim uticajem zapadnog hrišćanstva i velikih katoličkih sila. Od kasne antike i zapadnog rimskog carstva preko Mletačke republike pa sve do najnovijeg vremena. Zbog takvog istorijskog okvira, pravoslavne srpske bogomolje na ovom području nikada nisu bile brojne niti dominantne, ali su ipak postojale i opstajale. U unutrašnjosti Dalmacije, dalje od velikih primorskih gradova, pravoslavne crkve i manastiri nastajali su kao duhovna uporišta srpskog naroda, često u teškim istorijskim okolnostima. Njihova uloga nije bila samo verska, već i kulturna i identitetska. Možda upravo zato mesta poput manastira Krke imaju poseban značaj, kao retki, ali snažni svedoci dugog i složenog prisustva pravoslavlja u Dalmaciji. Manastir Krka, poznat još i kao manastir Svetog Aranđela Mihajla ili Aranđelovac, smešten je u centralnoj Dalmaciji između Knina i Šibenika, na oko 3 km istočno od mesta Kistanje. Gotovo je sakriven među zelenilom uz tok reke Krke u dolini koja se zove Carigradska Draga. Ovaj položaj nije slučajan. Monasi su kroz vekove birali mesta gde se mir prirode i šum vode stapaju, stvarajući tako poseban osjećaj unutrašnje tišine. Kao što se reka Krka na ovom potezu širi u pliće spokojne delove, tako i naš korak, dok se približavamo manastiru, postaje sve tiši. Prolazeći kroz ozidanu ovalnu kamenu kapiju, učinilo mi se kao da smo ušli u neki poseban svet, što je na kraju i bilo tačno. Zakoračili smo kroz prostor tišine i duhovnosti. Prema predanju, manastir je podignut 1350. godine sa crkvom Svetog Arhanđela Mihajla u vreme kralja Milutina na mestu gde je apostol Pavle nekada držao propovedu. U novije vreme se pretpostavlja da je manastir sagradila Jelena Šubić, sestra cara Dušana, a udovica hrvatskog kneza Mladena II. Šubića. Crkva je sagrađena iznad pećine za koju još zasigurno nije ustanovljeno kada je nastala, a ne zna se ni njena prava namena. Pretpostavlja se da su prostorije u pećini mogle služiti i kao skrivnice od Turaka u 16. veku, u periodu kada su monasi bili ometani u bogosluženju unutar crkve. Manastirska crkva pravougaone osnove sa kubetom, konaci, trpezarija i pomoćne zgrade zatvaraju malo unutrašnjo pravougano dvorište koje je sa svih strana okruženo tremovima. U 18. veku manastir je doživeo veliku obnovu. Sazidan je zvonik izuzetne veličine i kvaliteta. Izmenjen je i znatno proširen oltar, a u samoj crkvi raskrčen je zapadni zid koji je zaklanjao pogled na središnji deo hrama.
Ikonostas manastira Krke nije ni hronološki ni stilski jedinstvena celina. Zajedno sa nadverjem i ikonama na carskim dverima, ovaj ikonostas broji 55 ikona koje su nastale u periodu između 15. i 19. veka. Kroz svoju dugu prošlost, ovaj manastir je bio i prepisivački centar. U bogatoj manastirskoj biblioteci čuva se više od 50 bogoslužbenih knjiga, nastalih u vremenu od 13. do 18. veka. Među njima i jedan od najstarijih srpskih srednjevekovnih rukopisa, Mikropoljsko četvorojevanđelje. U manastiru se, pored bogate rukopisne zbirke, kao velika dragocenost čuva poznati epitrahilj sa 33 svetiteljska lika, rađen po predanju u vreme Svetog Save. Ovde se nalazi i čitava galerija portreta crkvenih velikodostojnika, raspoređenih u manastirskoj trpezariji, salonu i riznici. Početkom 17. veka, tačnije 1615. godine, u manastiru je osnovana škola za obrazovanje sveštenika, a današnja bogoslovija Sveta Tri Jerarha osnovana je 1966. zauzimanjem tada dalmatinskog, a kasnije žičkog episkopa Stefana. Za sve vreme svoga postojanja, manastir Krka bio je najznačajniji duhovni i kulturni centar pravoslavlja u Dalmaciji.